morning, attention TV so na yet here and there day and some at the barber drum and some so a special evangelist mama party in him send home a cake drum and now money laundry beer. I feel 2023 well yeah. A catcher and crowphobia say okay 5 million the bar not just 1,000 near dear and crowforce saw one masuku fees near the enina at the bread a year evangelist mama part a bar now store them now what did you in crowforce Kenyan every now mammy a tunic card de qua Fasicaba Jessica microphone sound can just as I mean na near an sacases winning a dark court. The nipa bebre na susu se ebia one eye hopes na do ne gift your say case na oko 15 there bi eye sikasem bia one nkrofobia ndini ya sansem ni nyina e wo court enu nti e bra so a enu nti no akokọ adwam efie du enum ayede ne ko we da asem isi ye ade chin ya na chese enipa bi ekeka se eye 1 gig ne bra Agradaa ne bra ketwa akototo eye ne dem nyina so dem nya akopamo eye mame evangelist ma part ne kunu angelesiama esi abonten a tese wapamo na esi abonten en ye chi evangelist ma part kwesi Saturday eye ne meme da omukọ aso na tese ne mame ankasa wo chim no na wo evangelist ma part ebe cheche mu se ne ba ne kra ye no wonti asientia e won kwan se be ma wabe sre eba e wo fie ahye ne kawaye ne ho ade de na chese abusua ne bibia oni oba na ye bia ne de na da san a eye ne ba eye wange kopam okunu efi eye fio ne ba ne ye kra wonti ase a ode mu nchemu kakra eba aya asafo ma no kwasiada e wa so de menti evangelist mama part ne mame a wo chim no e wo nanum nsem kakra emra hallelujah amen. Baby, mama party will be a medicine crunch asemu we mano say on sro o mana come ntu abo de nyankopon wode ne tini ni fa no ebe kura ni mu amen Amen. na orinka baby a ho da Be. oh yes Christo di mu amen Amen. en so ma medam ase obo ade nyankopon ka mo ho Amen. se bebrebe nyina achi munya ya mo mpa ye na mo ba be gina ye chi eneda yi na de mi kru kan ye no eye mia me ba 1 gig ade a waye na ya me ya ma reho abusua ne yente sa Da bi. mase kwa mi ase ma okita kuma bere ye danimu papa e wonya ni pa ase ya toto na se e wa busua ni mu kra Bo wisam kase ma asam no. kra God bless you, man of God. amen Amen. papa e ba busua ni mu no sabio enche ye de na so obi a wonya de kana nsape no ho ni suban Ene. na so sofo e ba busua ni mu no mahu bema wo ye Kas. mahu akoma e dani mu Kas. amen Amen. na sabita frache asem na aba na asem aba asem si ya woda da yen kan kire papa ne se on free ni fie wotim na enko onko hefa Wawa. sase ye se ntia eti mi ba 1 gig sa ni jambra asem na waye tia na konta no baby a wo no onya nuhu no onya dwen sachira Ene. no mepa na konta chewo Tamso. isi waya bone kase hallelujah Amen. wonu aba na kura no wona ne nka o Wawa. wonu aba na nka enti ne akwa eba nyina metimi aka kire place wo ka ho bi ekwan a wafa so no wo ka ho Kas. kase wo gu akonta ho fi yentimi nya sa abusua ne yente sa sabi tafra che se me ba ne mpa firi mu mpa metimi nka kire masse se sa ne makọ yenya ne sa asante ne kwawa mamre no yenya ne sa masse obetimi atena fi aje se bia wase wedie me pese me ware na se opeso ware de na wotime nware ntena wo yere efie na wedie ya sem ena aba be me na edi akone aba me gina me ni ahode o me ko han me ko tojo yine ebugu papa wa ya de papa so for nya me sra pa our father
God bless you. We dear, I once a Ghana funk, I may assume a kayen near pensamity way, now one on one cassa, the numusem now, what the abetu to sick the my yenina, a shoot to treat here, the hockey, the KJ, a kentua, macra.